Dobar dan, danas je 31. svibnja i u našoj školi, osnovnoj školi Mahično, održava se dan škole. Na današnji dan nastavnici i učenici pripremaju svoje radionice, pa idemo malo razgledati. Evo stupat prva učionica, pa je tu i prva radionica. Krenimo. Naša radionica se zove Čija učin 2, odnosno znanstvena čarolija. Htjeli smo na jedan kreativan način ukazati djeci u 1. i 4. razreda što se sve može uz malo mašte. Pa do sada su nam došle 4 grupe, očekujemo ih još 5 do 6. Nadam se da ćemo ostati na razini kao samom prvom. Koliko biste ocijenili svoju radionicu od 1 do 10? Mislim da je veoma kreativna i ocijenila bi nas dosta visokom ocjenom. Mislim da bi 8 bila izvrsna ocjena za nas. Ostavljam malo prostora do 10 za napredak. Svaku buduću sljedeću godinu. Hvala. Sad ćemo intervjuirati neke učenike koji su radili u Opeksu. Je li vam se svidjela vaša radionica? Pa evo, meni osobno da i predobri su mi pokućakom. Neke baš i ne razumijem kako se dogode. Kako se vaša radionica svidjela drugim učenicima? Pa, interesantna je. Zanimljivo, nisu još vidjeli. Koliko biste ocijenili sve? 105 je najbolje. Evo, gdje se zdaje? Evo sad idemo na učionicu i drugu radionicu. Da, možete se predstaviti. Dobar dan, ja sam Inja Žgela, moj partner Borna Mauzer, ovo je naša jedna divna radionica. Možete nam malo predstaviti svoju radionicu? Naravno. Znači, trebamo prvo, ti partner, trebate sad uhvatiti i trebate složiti sada 3 u nizu. Ako spadne, ne stane dobro, onda morate ponovno namjestiti ovdje i onda ispočetka. Kada složite 3 u nizu, onda morate 2 iznad 3. I onda kad složite te 2, na te 2 staviti zadnju i dobili ste piramidu. Ja vam se svidjela vaša radionica? Naravno. Možete mi pokazati pomoću čega to radite? To ne gradimo pomoću ove sprave. Ako padne, onda ispočetka tu stavite i onda pecamo ponovno. tako je. Pa nježu ovi. To ne toranje pizdi što je. Ko si to? Evo ga, završili smo s ovom radionicom, sada idemo na treću radionicu. Evo sad smo tu po trećoj učionici i trećoj radionici. Dobar dan, možete nam predstaviti svoju radionicu? Dobar dan, Gabriel. Evo, ja sam bila u radionici engleskog jezika. Naša tema je Tongue Twisters. Još radionica traje. Dakle, imamo 10 učenika iz velike smjene, znači iz viših razreda. I svatko od njih poučava učenike od 1. do 4. razreda i svaki znači učenik od 1. do 4. će na kraju radionice znati izgovoriti barem jednu jezičnu brzanicu, a na engleskom se kaže tongue twister. A možete nam reći sviđa vam se ta vaša radionica? Da, jako mi je zabavno. Veseli me što sad ne moram ja biti sama ulozi učiteljice, nego imam puno jako pomagača. Znači, ovi svi učenici od 5. do 8. razreda su zapravo ulozi učitelja. I to je meni sad nešto novo i to mi je jako zabavno. Kad vidim da i moji učenici mogu učiti drugi. A jesu li te radionice teške za druge učenike? Nisu. Ovo je zamišljena kao jedna zabavna aktivnost gdje prvotno se svi moramo jako dobro provesti, a onda nešto i naučite, a onda tako znanje nekako lakše uđe u glavu. Koliko biste ocijenili svoju radionicu od 1 do 10 za
to bi možda bilo najbolje pitati nekog od sudionika. Mislim da je najbolje da netko od njih ocijeni, ko što sam ja ipak i osmislila zajedno sa teacher Sanjom, pa neko i ocjeni. Idemo sada pitati predstavnika. Evo, dobar dan, možete nam se predstaviti? Dobar dan, ja sam Lara Županac. Dobar dan, ja sam Josip Furt. Kako vam se čini vaša radionica? Pa meni je engleska učionica vrlo zanimljiva, pogotovo zato što volim jezike. Što je jako zanimljiva, ali malo je teže fizici. Koliko sam čula, vi ste radili neke brze akcije. Da. Možete nam reći? She sells seashells by the seashore. Zanimljivo. A koliko biste ocijenili svoju radionicu od 1 do 10? I zašto? Pa meni ova engleska radionica ocijenila bi od 9 od 10, vrlo mi je zanimljiva i zabavna. Jedino bi možda htjela da jedan razred cijelo vrijeme se nama jer se izmijenjuju u manji razred, to je onako teško se Ja bi ocijenila radionicu 9 od 10. Bila je jako zanimljiva. Zanimljivo su mi bilo držalice, ali da su možda bili kao više učinke iz drugih učinka. Kakvi su dojmovi ostavljeni na posjetitelje vaše radionice? Pa meni je ova radionica stavila dobar dojam jer je vrlo zanimljiva i zabavna, a i meni je prilično lagana. Možda bih htjela da je malo teža buduće. Meni je ova radionica isto ostavila dobar dojam i neki mogu iz toga i nešto naučiti. Hvala što smo intervjuirali s vama, a sada idemo na četvrtu učionicu. Evo nas, tu smo kod treće učionice. Dobar dan, ja sam Nikolina Nikolić, učiteljica hrvatskog jezika i voditeljica dramsko-recitatorske grupe. Možete nam predstaviti na svoju radionicu? Evo, naša radionica je zapravo scenska radionica, scensko-glazbena. Evo i vaši su učenici malo prije komentirali kako su oni multipraktici, jer pjevaju, glume, plešu, odjevaju se, svašta rade. Znači, ovo je zapravo zadnja točka u našoj predstavi koja se zove Anti-talent show, koju će svi onda sudionici tog showa izvesti za kraj predstave. Kako vam se sviđa vaša radionica? Jako nam se sviđa, jako smo zadovoljni, puni smo zapravo kreativnosti, napisali smo nove riječi za pjesmu pa se ne zove više Mamošč nego Jakovi Mamošč i veselimo se tome što ćemo to pokazati. Zanimljivo. Hvala vam što ste pristali na naš intervju, a sada idemo intervjuirati jednog učenika. Da, možeš mi se predstaviti? Ja sam Sandra Stelšinčić, idem na dramsku grupu i dramsku radionicu. U ovoj predstavi glumim kao jedan od članova žirija. Dobro. Kako ti se čini ova radionica? Dosta je dobra. U redu. I jeste li imali muke malo oko organizacije radionice? Pa nismo baš imali. Dobro, a možemo malo više reći? U biti u ovoj radionici vježbamo za predstavu koja će biti pri kraju priredbe. Dobro, Osim mene postoje još 2 člana žirija. dobro, a sviđa li ti se ta radionica? Sviđa mi se. U redu. Hvala što sam te intervjuirao i što si pristao na to, a mi sad idemo u petu učionicu. Evo nas, tu smo kod pete učionice, pa krenemo. A kako ćeš nogice kad ide na post? Za koga su nogice? Za mene. Možeš male, znaš kako praviš, to mi je dok se to sjedi, onak male, ko zoveš gore. Kako male nogice, možeš koristiti? Kak? Za
skrivljeno, da nije ravno. Čekaj, ovako misliš. Ja sam učiteljica Katarina Krančić, učiteljica sam 4. razreda. Na današnjoj radionici za dan škole učenici koji dolaze ovdje izrađuju lutkice za prste. Kao što možete vidjeti, ima ih različitih. Neke su određenog oblika kao ova svinjica, neke su poput ovog šišmiša, a neke su poput čudovišta iz ormara. Čini se da je djeci vrlo zanimljivo, jako je dinamično, puno ih se već izmijenilo i svatko nakon završene radionice svoje kuće nosi jednu lutkicu. Kako to je postavljaju? Na djeci jako su zadovoljni, svi su aktivni, lica su nasmiješena i to me jako raduje. Možete ocijeniti vašu radionicu od 1 do 10? Pa mislim da će to bolje napraviti učenici nego ja sam zadovoljna jako, a mislim da su i oni. To pitajte njih. Može? Hvala, idemo sada pitati učenike. Ja sam sad izgovorila i idem u 8. razred i na kraju. Djeca se zabavljaju, napraviti nešto i dijete to nešto kući u svojoj želji. Pa 10, djeca stvarno zabavljaju, imaju svoje kao mišljenje i svoje neka mišljenja o tome i onda kao naprave kaj za mišljenje, to sebi na crtu naprave. Jesu i nešto Cijene već su napravljeni neki dijelo i sad se želi. Evo sada smo intervjuirali ovu radionicu, idemo čak i u 6. učionici. Evo nas, tu smo kod 6. učionice i 6. radionice. Da se ustani, da te svi čuju. Baš svašta, neću jesti kosti, da ne pate psi, tratinčice i ivačice, da ne koknu pčelice. Neću ni kruškice, što bi reklo djetešce. Bravo! Da ne pate ovce, tikvicu i travu, da ne koknu biljke. Neću ni jabuku, što bi rekao Dobar dan, možete mi se predstaviti? Dobar dan, ja sam Draženka Jančić, učiteljica na područnoj školi Koščaki, učim 1. i 2. razred. I evo imam tu jednu radionicu igra sa pjesmom do igre. Možete nam reći što rade učenici? Učenici dobiju pjesmu koju moraju promijeniti, znači moraju promijeniti imenice iz pjesme da se dobije nova pjesma. I zatim trebaju smisliti pokrete uz tu pjesmu i predstaviti nam pjesmu. Kako vam se sviđa ova radionica? Pa meni je jako zabavno, imam jako dobre pomagače i nemam puno problema i svi moramo dosta razmišljati, pa je onda onako lijepo, dinamično i zabavno. I svaki put pjesma ispadne drugačije. Kakav dojam ostavlja ova radionica na drugi učenike? Pa mislim da su zadovoljni i da su opušteni i da uživaju, barem se nadam. U redu, hvala vam. A sada idemo intervjuirati učenika. Bog, dečki, kako vam se sviđa ova radionica? Pa jako dobra je. Da, treba puno znanja u pjesme i riječima, da to se stane dobro. Dobro, a što točno radite tu na radionici? Radimo pjesmu. Znači imamo jednu pjesmu koja se zove Italijanac i pročitamo. I onda piše neke riječi koje su pjesme i onda mi moramo napisati što neće jesti. I naslov. Dobro, možete mi ocijeniti vašu radionicu od 1 do 10?
Meni je radionica 10 od 10, zabavna je, smislena i jako je cool. 10 od 10, jako je zabavna i treba puno razmišljanja. U redu, hvala vam dečki, a sada idemo na 7. radionicu. Evo nas, tu smo kod 7. radionice, ova se održava na školskom igralištu. Ja sam nastavnik tjelesnik Branko Ivanovac. Ovo je sportska radionica koja uključuje učenike predmetne nastave kao domaćine, a učenike razredne nastave koji dolaze u serijama kao gosti i sudjeluju u raznim radionicama od 6 mogućih sportova koje rade, uče i natječu se u mentorstvu učenika predmetne nastave. To su redom nogomet, košarka, rukomet ili hokej, badminton i odboj. Kakav dojam ova radionica stavlja? Svi odlaze ozorenih lica, širokog osmijeha i uspuhanog. Znači, dobar je dojam, svi su zadovoljni. Meni je ovo svakodnevnica, ovako izgleda i nastava, a ovo je prilika za one koji ne sudjeluju u individualnoj sportskoj školi i vježbaonici da osjete malo veći intenzitet rada. Hvala vam, a sada ćemo ići intervjuirati nekog učenika. Evo nas, tu smo s učenikom, možeš nam se predstaviti. Ja sam Mata Vlajić, pohađam 6. razred osnovne škole. Kako ti se sviđa radionica? Pa radionica je zabavna, možemo raditi razne sportove, košarku, badminton, odbojku, hokej, nogomet i još mnogo sportova. I najzabavniji dio je kada moramo djecu objašnjavati, na primjer prvi, drugi razred, da moramo objašnjavati. Na primjer, meni je najlakše bilo šut na koš. Vi, Gorščaki i Možeš mi ocijeniti ovu radionicu od 1 do 10? Vlajičanci, stanite tu kod učiteljica. Ovdje stanite, dođite ovdje. A zašto? Hvala vam lijepo na gostovanju, nadam se da vam se svidjelo. Pozdravite nas! Pozdrav! Možda sljedeća. Čekaj. Mi sad idemo čak i na posljednje 2 radionice. Evo, tu smo i kod posljednje 2 radionice. Zbog toga što su ljudima je trebala glina, a od gline se radi cigla. Nije vrlo, znači niste pogodili. Što je to? Kokoč. Da, to je par. Dobar dan, dječki. Dobar dan. Sada ste vidjeli ove 2 radionice, ste pogledali i kako vam se sviđa? Meni je odlično. Meni je bilo zanimljivo. Koliko biste ocijenili radionicu od 1 do 10? Ja bi 10. 9. A zašto? Zato jer nije bilo baš dobar zvuk. Ali po 10. Sviđa mi se. Hvala dečki, sada ćemo ispitati učenike koji su predstavljali ove radionice. Dobar dan, možete mi se predstaviti? Ja sam Ines Bičak. Ja sam Niko Gorišić. Vi ste imali prvu prezentaciju, pa možete nam nešto reći. Da, mi smo učenici koji su bili na državnom natjecanju iz Globa i ovo je bila naša prezentacija projekta sa državnog natjecanja. Znači, mi smo bila filmska grupa, početkom ove školske godine uključili smo se u jednu izvannastavnu aktivnost ta filmska grupa i prvo polugodište smo učili kako napraviti film. Na primjer, učili smo kako snimiti kadrove ili kako napisati scenarij, a u drugom polugodištu podijelili smo se u grupe i taj film smo snimili i danas smo ovdje prezentirali taj film. Koliko vam je dugo trebalo da napravite ove radionice?
Pa iskreno nije nam trebalo nešto pretjerano dugo, baš zbog toga što je već ta prezentacija bila gotova, jer je ona bila na državnom natjecanju u 5. mjesecu, ali pošto smo trebali napraviti taj projekt zapravo koji je prošao na državno natjecanje, to se radi cijelu godinu. Kod nas radionica nam nije dugo trebala, ali sam film smo dosta dugo snimali. Jer bio je problem dok smo se svi našli, da smo svi našli taj jedno vrijeme gdje bi svi se mogli naći i snimiti film, to je dosta dugo trajalo, ali sama radionicu smo brzo smislili kako ćemo sve prezentirati. Sviđa li vam se vaš rad za radionice? Pa sviđa mi se rad kako smo zapravo odradili to, jer ne znam, trebalo je to pojednostaviti pošto su to učenici nižih razreda i smatram da smo to uspješno napravili i kasnije smo im organizirali kao memore da su igrali, pa mislim da je bilo zapravo zabavno njima. Ja isto mislim da smo mi napravili dobar zadatak, jedino u našem filmu gdje je problem sa zvukom, ali to ćemo mi još i doraditi. Uglavnom, mislim da smo cijelu radionicu dosta dobro napravili. Kakav dojam ostavljaju vašim radionicima ostalu djecu? Pa ja mislim da dobar. Zapravo mi smo potaknuli učenike na neki način da oni zapravo se pridruže nam u globu. Malo smo im prezentirali što je glob, što mi proučavamo, što mi mjerimo i zapravo da im malo približimo što je taj pojam glob. Evo, kod nas ja isto mislim da se dosta učenika im se sviđao naš film, jedino da, kažem, taj problem sa zvukom je bio dosta i veliki, ali to, kažem, to ćemo doraditi. Inače, mislim da smo na učenike dobar dojam ostavili i da će možda tako taknuti da oni počnu snimati svoje neke filmove. U redu, hvala vam. Došli smo i do kraja ove emisije, tako da se vidimo.